gutiri handu ataradura mwathani kuma maguru nginya moko nginya mugongo. Guy ndirabirie gym last week. We niguo gigia na figa njega ndabirie gym last week. Ndiraturugina ndirarigoteri ni maundu mariku ma ndiregagira ona ni fika ciana ndirenda. Honestly asitaragihota kwambata na riu ri ndori instructor wakwa ngacenjia nyambi kuona change. Arajira I have to be persistent. How the go githungu arajira I have to be persistent with the time change nionekanaga. Ni ndaro ndu ucio ndirauhananie na mahoya rimwe mundu ambiri kuhoya ri maundu maticenjagia. In fact ringiona mundu ambi kuhoya gwa hii mamweri uyu ngutuka serious makoyo ni gutuka serious na mahoya no murimo mundu atuka serious ri handu ha maundu kwagira ndaguthuka mathukaga sana no kora ringi ni hindi mathukura ri wira ugafutwo ringi urahoya promotion ugafutwo ringi urahoyagira kada ihuru kuhoya ekwengie jiga gute ringi urahoyagira muthuri acenjie ru kwasa ru makamuvi no ria marari nake nginya ukarigwa atiri kai kana ndirari hoye. But let me tell you, instructor kwarajirire the solution is in persistent. Ndugatige bina bere kuhoya na wega wa mahoya mekago guoi wabi kuhoya mabaga kweheria kiria giothe gitaramite kwi Ngai. Tokoro wiro cio na ndumite tikirathimo kwi Ngai, tokoro cio munake tikirathimo kwi Ngai, tokoro kuwikaraga tikwe Ngai ba kweherania. He separate you first niguo gutware in his will. So rimwe unaga ringi wehereri kindu igagutura no ni haria aragutwara niho better. So be persistent. Kuri we urahoya no igwa Ngai tatareka no ru uraigwa uguo ndiraigwa ni mwiri be na bere kuhoya. Don't give up. Persistent prayer. Continue with the time. No ri ona Ngai uri gwika. God bless you.